Hey guys, welcome back to my YouTube videos. You know what? It's always a pleasure to have you join me. So thank you, thank you, thank you. Different Homes, 1612226. Sergeant Aisley Meg Ledger, 161215. And Private Francis Ledger, 161236. Ani fuki whanuni kona haina ni watu e pe. Kona taki ewa, Private taki kau ya wheka, 24101. And also Private James Henry Effort. Kamay nga tau kapsin na kaya tau toro na sa toro ni wadray kaya tuwe ni mga hata toro mo kaya ni fuki mga hata toro na mga faham mga hata toro na mga ni mga kawala ni kaya matifin na kumake kaya tutok may hata toro na toro mga huli mga toro matua tutua hata toro kaya rolako fanwa hata toro ni tuwa ni hata toro na kimo Olay ano gif. Ngauli itu buat ini atau buat kita kita dari pemerintah o iwani fai. Kemudian ke lift dengan itu bertua, mereka itu tay ke aha mungkin ini. Kemudian tuan ke hari itu ada kuda. Naik ikut kujiwe, ke fuki ke Então, aí falo da teu ponto. Quando da noite a uma fala em cambiar que é do todo a tua ficou e mam now Reverend Fenta que lá em feita we have on farm. E a foki que é do uma tua que lá to é tocou da todo a tua kuna ko vai e a foki mo fada para o tua. E a foki que é cano cauta tua mai hada tolo kata hai muatu que tolo de mifo da lupo fio os mai hada tolo na porque muito kata hada tolo ko tiwe ko fala mai muatu foki fia ha mai que freia foki mai hada tolo na tolo de mifo e que pule e hada tolo na ko mai que fala mai foki que na ko ni kalau fala tu que foi Divifu o Maureen mo hawa na tufili may mga fawang pwede ko sa mga saan Tuma na iya ko ito kaya mo fumakiba kaya ni daw siya ay famanadwa ako ito kaya mutunay ko
o isilani mai hara tōra whaikaha.